yabona ihostela kwaMashu ngo-5,000 iy'nkabi ziyambulala umuntu. Lezi iy'nkabi ey'fufusa khona. Ngihlalile kakhulu ehostela, ngigcina ukuhlala khona 2018. Ngihambe 2018, ngike ngathi ngiyabuya 2022. Ngafica sekusatshwa abafana ababengihlonipha mina ngingelutho nje. Bangakanani ngokweminyaka ngoba Bancane kakhulu, bancane. Ngafica sekuthiwa yibe sebephethe ihostela. Mawuthi uyalandela badubula abantu ngisho ngo-5,000. okusho ukuthi ubunkabi lobu buqala umuntu esemncane ngoba lezi insizwa zakandemande uma kuukuthi omunye una 28 manje omunye una 30 2 years back kwaku 28 no 26 engenze ukuthi baqala ngaphambi kwalokho mawucabanga u very young mawucabanga baba neminyaka emingaka umuntu mengabe ukuthi useyadonseka angene kulobunkabi 20 years 21 22 lapha basuke angithi lento yomkabi mina nginazi insizwa zakithi mina beyiphatha ibhamu ezinye ayisekho emhlabeni ezinye esekhona ezinye ke zasinda zagcina ziyekile lento kodwa futhi nginazi insizwa engihlale kakhulu nazo ngaphakathi ezazi ingixoxela njengoba ngangibhala indaba nje ezazi ingixoxela ukuthi zangena kanjani zona ezinye zazi eziningana ilokhu ukuthi kube namatekisi ekhakini. Uma ke kwaba namatekisi ekhakini vele kama-owner phela awekho amakhehla ngama-owner. Uma kunamatekisi ekhakini vele bazofobhuku bakho bazodutshulwa bazongena empini ke kwaba nempi nje kwamaphumulo ilwane enkinga yasesitenga kakhulu zashona insizwe eziningi ezazi ngama-owner kwaphoqa ukuthi abafana abancane njengoba umaphumulo usatshwa kangangani kwaphoqa ukuthi abafana abancane kube yibona abagada amatekisi. Uma ukwagada itekisi kawusavumelekile ukuthi udrive sifuna ube yi-owner ufuna ukugadeka imizila manje imizila kayigadwa ngezandla igadwa ngeyibhamu bangena kanjalo-ke abafana abancane uma kukhona i-dispute ekhona nje sekufanele ukufa umuntu umuntu aqale kanjalo ngoba enye into wena mfowethu khona lento khona uvalo makufanele ubulala umuntu uyabona uma lwaphela lolo valo kanye walisusa nje kanye uyabona nje ungazange umbulala umuntu banganika isibhamu kuthiwe nangu umuntu umdubula kuthiwa nangu edlule ogqoka ijacket mshaye manje uma ungazange umbulala umuntu ungaqhaqhazela uzusuyisa isibhamu kangangokuthi ungazi ukuthi wena lo yamuntu unomuthi ngathi usindwa umphefumulo wakhe kodwa mawukwakwenza kanye lokho wakwenza okwesibili okwesithathu sekuyazenzakalela awusazi noma umphefumulo womuntu lo noma umphefumulo wakhe sekuyazenzakalela